kayang kasunduan. Dingutos ning Ginoo, lukod lat katutuan, karetang tutupad, king kayang kayarson. Ginoo, kaku iturumula sa kekang dalan. Iturumula kaku kekang tuntunan. Iturumo ko at tayran, king kekang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Dingutos ning Ginoo, lukod lat katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas, aketa pang minuna, keka ng pisyag. Uli ning wagas alugod mo at kaya panlub, emo ko sa kakalingwan, o Ginoo. Dingutos mo, Ginoo, lugod lat katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Daralano ring mapakumbaba, king dalaning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Dingutos ning Ginoo, lukod lat katutuan, karetang tutupad, king kayang kasunduan. Dingutos ning Ginoo, lukod lat katutuan, karetang tutupad, king kayang kasunduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Kapatad, uling ni Kristo mismong meteya para kay kayo. Minsan mo at para ka pala naman meteya para ka rin kong kasalanan. Ban kanita akwana kong ilapit king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapat sinubiyang mebe anting taong espiritual. At ang espiritu na mintaya at may malita kareng espiritong makasukol. Deti ilaring espiritura, retang ema minto king Diyos, inyang mapibabatayang meninaya, king pamagbayag dalog, kanitang panaong kasulukuyan, panggagawa ng Noe ing kayang daong. Ding mapilang katao king daong, walula ega na gana. May sagip laking danom, ing danom amistulang larawan ng binyag, ang yeni makalagtas kaya kayo. Iti ay amistulang pamanos king dinat ning katawan, nune meto niyang pangakong papasyag ning malinis na konsensya king Diyos. Ing binyag makakabos kaya kayo, kapamilyatan ning pangasublang mebeng Heso Kristo, aminukyat na banwa at mag-ari king wananing Diyos. Mag-ari karing sablang anghel, at karing kayupayan, at upaya, at yu karing banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
mubukod king tinape ang mabibiyeng tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Dios. Ingginu manatili kaya kayungan, At kekan timorin, pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Marco. ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ta, delane ning Espiritu i Jesus, King disyerto. Karinya may natili, kilubning 40 aldo, tikswaning satanas. Mga liap lang animal ding karin manoknangan, dapat Jesus ere pepaboren ding anghel, nune pigsilbiande. Anyang masukulya i Juan, i Jesus mintaya Galilea, at penaral na ing mayap a balitang ibat king Dios. Nga nang tinuro, miras na ing mituldong panahon at malapit na ing pamag-ari ning Dios. Si Syenyulat painggulutan ding kekong kasalanan at maniwala kayo king mayap a balitang daralako. Kaluguran kong kapatad, yung Ebanghelyo ning ginutang Heso Kristo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? No karin laring dakal. Ot Mary takta na naman. Miss ko niyang dakal tamo niyang milabas sa Miyerkules de Ceniza. Anyway. So pamuklapot na po ning Ebanghelyo. Delane ning Espiritu i Jesus King disyerto. Disyerto. Kwento pa mo pong disyerto. Baliyo po rin kamelyo. Detang animalis sa sakenda king disyerto. Kamelyo. Atin pong miyindang kamelyo kanita. Nga na ning anak king manang kamelyo. O nga na. O ba't katsura tabites at no pangalapad. Te tala kalupa bitis deng kabayo. Sexy la at mabilis la. Nga na ning imang kamelyo king anak na. Oy nang. Kasi pang disyerto kata. Balang elal bugreng bitista, anya malapad la. Nga na ning anak. May koya. Mapilan-pinandit beli kanan na naman. O mga na, o ba't katsura ta mata? Pangakaba ring pilik mata ko. O teto kalupa mata ring aso, balang magsalita la, ring matara. Oy nang, nga na ning ima, kasi pang disyerto kata. Bakat ang ema po pupuling, potang susulapo, ing balas, king disyerto. Nga na ning anak. May akoy. Kaya ba't may balik na niya naman? O mga anak, o ba't katsura tagulot? O balang katang bundok keng gulot? O teta ko lupa ring baka, ingat siya niyang maragul, aliwayang gulot, o katsura ta porma, nga naman kanyan. Oy nga na ning ima, kasi pang disyerto kata. Itang gulot ta, karining pondo na ning danum, uling alang danum king disyerto. Nga na ning anak. Pero makutang kumo nga na, nung pandisyerto ka ta, nanong gagawan ta keni Manila Zoo nga na.
Okay. Nanong simbolo na ng disyerto keng Ebanghelyo? Ing disyerto aliwa naman po ing Sahara Desert o ing disyerto king Saudi. Istong disyerto nga na king Ebanghelyo, inga manwa na po, potang malangi tabye ing araranasan tamo. Potang malangi ing relasyon nyo king metong at metong. Potang may kasabi ng asawa mo. Potang alang malilyari kimbiye mo. Potang emo balo na ang gawan mo kimbiye mo. Potang emo balo no kamunta at bala mo, may babaraka kimbiye mo. May ngari kang atyu king disyerto. Porang bala mo magdili-dili ka, masisira ka lub, at susulong o mamangat ing biye mo. May ngari tang atyu king disyerto. At potang atyu ta king lugar makanyan, saguli ing tukso daratang niya kaya katamo. Tikswaning sa tanasing ginuking disyerto. Kaya katamo man, potang makaranas tang bala mo disyerto king biyetamo, saguli tutukswa na katamo ng demonyo. At nanula, reng maralas tukso na kaya katamo. Simple lang mo po, mumuna ini. Ing tukso, naman dakalapera, malagong sexing babae, ali po, tukso diyareng politiko ita, paborentano reta karela. Maralas kimbiyata mo ing tukso, potang naka bisang misip man. Potang matamad na kang mimisip. Ita maralas ing tukso na ning demonyo. Halimbawa, danupan ka, edi mangan ka, muwa ka, edi barilan mo yung kamuan mo, malungkot ka, edi magbikti ka. Alang marilyari kembe mo, edi magmalungkot ka, nakamimisip, automatic na ito. At potang nakabisang misip, karin niya maralas, daratang itaning kaya katamo. Mayan mo danupan ka, edi mangan ka, muwa ka, edi gulisakan mo yung kamuan mo, malungkot ka, edi nakamimisip. Kanita yung maralas, lulub, itaning kaya katamo. Kasi naman automatic Danupan ka, pota nakaman talaga danupan. Pota kulang kapansin. Dakal makanyan, kulang napansin. So dalan naking pamangan, mga anong mangan, tabala. Muwa ka, saguli, bayo may kamuanan itang taong kamuan mo. Pota aliwa naman niya talaga yung kamuan mo. Pota yung ugali mo, yung kamuan mo. Pota yung sitwasyon, yung kamuan mo. At alaya mambalo itang tao, o ba't muwa ka kayo? Malungkot ka? Ay saguli, nanong dahilanan ng lungkot mo? No ka rin manibatan yan. Misip ka pa. At potang mimisip ka, makanyan meng saguli, alabanan, taning. Amen? Amen! Kadwa. Potang masisira talob, may liyay taning kanita, hehehehe. Uling atala nakatamu batal, potang masisira talong. Alata ng gana, nabisang sumulong, mateta na mo, potang masisira kalum. Kanita nakamayan luban taning. Halimbawa po, daratang kanya ning anibersaryo na ning People Power, keng 25. Halimbawa mo, may si Raya Lub Ininoy, at may balik keti Pilipinas. Maswelo na ako bili ke ni Boston na ng Ninoy, at muli ko pa. Masukol ko ka rin, patenda ako ka rin, keni na ako mo. Palagay yung mika people power, nung iya minuli. Baka hanggang yun Ano mong mesira lalub deng dakala Pilipino? Alata na nga karapat kanyan, kenit makanyan tana mo, alangan ng kaya. Alam pa magbayong malyari. Gusto mesira talub, makaninita na talaga, makanyan tana mo. Kanita yung masipag magobra itaning, potang masisira talub. Amen? Amen. Amen. At tandanan ko po kanita, yakbalo nung balo yun at inyang pelikulay Vilma Santos, Sister Stella L. Yakbalo nung ALB niya ito. Madria po kanu karin kunwari Sister Vilma Santos,
May kiabiya ka rin magrally, pakilaban do rin kapatid. At itang pelikula nga ito, at inya pong kanta. Ing pamagat na ning kanta, sangang daan. Ngunit bawat pusong nagmamahal, dumarating sa sangang daan. Ngayong narito ka, kailangang magpasya. Aling landas ang susundin ng puso? Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Patang at taking sangang daan. Mo balo no kumunta? May kari kang at keng disyerto. Pero masanting gawin sa makanyan, misip ka, at kay ba't mamili ka, eka masisira lub. Uling imbye mo tungkol keng tukso, imbye mo tungkol keng kabiguan o tagumpe, imbye mas maragulya kaysa kanita, imbye tungkol ya karing anak mo, tungkol ya karing taong malugod kaya ka, imbye tungkol ya karing kakaluguran mong tapat kaya ka, imbye tungkol ya king Diyos aparating mamantabe kaya katamo. Alang dahilan para magtsaman-tsaman, alang dahilan para masira lub. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, sa mayo payang tuto, alina lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pingaglig mo pa yaning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldosin obliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban makum ka rin mabiye ampong may ngamate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasablirang meding mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin tamo po nga ni king Ginoo nga tamong maus kaya. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman may ngaklis mo ning kekang balayan. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, ban painturan ne ing espiritong parating mibayo kayo, misakwil kin tukso ning upaya at kasakiman, at miatad king mayap a balita ning kapatawaran ning Diyos karing sabla manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung ngaklis ning kekang balayan. Para karing tinok ng misasane king kalerang kasalpantayan, ban akit daing dalan, pabalik king Santa Iglesia, king Ginoo at king kayang ebanghelyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung ngaklis ning kekang balayan. Para karing taong makayarap, karing maulagang pamamili kimbe, ban pilinan da ring dalan ning katuliran at lulukgod, at karelang bagi pagdulapan at kaburyan ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung ngaklis ning kekang balayan. Para karing kayanakan at ating ng edad, ang magsadya para kimbinyag, at para karing sasaup karela kaniting pamagsadya, baning Ginoo, pagkaluban ng kapayapan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung ngaklis ning kekang balayan. Para po karing kapatid mong mag-wedding anniversary, Christopher at Milka Gozum. Para karing kapatid mo pong mag-birthday, Evelyn Bernal, Federico San Pablo, Zenaida Schmidt, Mariano Manlapas Jr., Christian Malyari, Mahel Salonga, Mia Evangelista, Athan Joseph Sunglao, Joel Hinco, Pau Raizen Hinco,
Janzen and J.R. Santos. At para po king kapatadamong miyang ubye, Gerardo Vitug Sr., para king kapatadamong masakit, Carmelita Olalia, para king kapasalamatan ng Emer Gonzales, at para po king host organization, kanitang misa, din kakatamong media group, at para po karing sarilitang familia, ding anak tamo, ding tuksong daralanan tamo, ding disyerto kimbya tamo, tahimik talang ipanalangin king Dios. O Diyos, ay pami, parati mo keng antabayanan at susopan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoy, ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng king lagyo, king kakatayang kasaplala at ning manubilog ng Santa Iglesia. O ginugawan mo keng karapat dapat midala kaya kakareting ayin, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayongan. At kaya kante mo Isipan niya't lugaran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Ito'y karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing 40 aldo ning panahon ning pamag-ayuno, gagawa ning metong abanal a panahon ning pamanyupil king sarili iting panahon ning Kwaresma. Uli ni takambeda ring sablang koro ding Angeles, daralit ming kaya kaligayat ngaming ang kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon milakeka deting tinape ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ing ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngining Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kakang dulang, katmuan mo kami keng tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kakang anak. Ginuala kang kakalinwan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo ni Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayatu, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Nginiponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kang pakalolo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligayo manggaman, king alananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At ke kantemore. Matula tayo pong ibiyangin ng kapayapan ng Kristo, King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Kapayapan po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampan tanggap ke ka, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan. Mumuna pong dili, ala ko po nga papansin keng retablo tamo. Pasalamatan tayo po Brother Tomas Ramirez o Brother Rolly, din kaya bena, king pepakinang depong pasibayo iting kakatamong renimpilak kening altar, ating kapalit na mo po, dinin ng talang pamangan, panugtuan, ita mo po yung tinggap ng bayad. So, libre po. Kay bata, mitas siya San Jose. Mapansin niya, mitas siya po. Dinagul, tinasmiya mo po. Kay bata, retang rayos, ketang babo kay mi babala po, mi kanalakining santuario. Mas bagay po kanyan. At potangkay po palitan niya ing mala ng San Jose, mamilita mo pong malan, makayak-maya ka rin aliwang imahen at yung altar. Yan po, bala mo muna ikay, kikinang-kinang laparitang malana. So, palitan tayo po potangkayan. So, mas mesanting niya po at pasalamat ko po kay kayo at kay Mang Tomas Ramirez king pamagmasabalda kening kaya katamo pong altar. Dakal salamat karela. Kay batken pong Biyernes sa daratang, ang pong balang Biyernes niting Malyeldo, etapo po pwedeng magstasyon ng cross. Ingawan tamo, balang Biyernes, at intamo pong stasyon bayo misa ketikim pisamban, magumpisa pong alas 5 ninggat panapon. Chatit lumong istasyon, uling atintang 5 Biyernes po. Balang Biyernes, atlong stasyon hanggang mayari tamo, kilob na ning 5 parumingo, makapag-stasyon tamo po, keni kilob pisamban. Kaybat po, keng daratang Huwebes, February 25, at sabi ko na ita, holiday po, makasaraing opisina tamo, itangal do nga ita, uling holiday. Keng daratang Domingo po, February 26, wapin po ing kilalanan tala at pasalamatan tala, ring Fiesta Committee, keng misang alas 6 ning abak. Kaybat keng March 7, tang kaduwang daratang Domingo, wapin po ing election para king bayong Fiesta Committee 2021. Kaybat ne po ning misang alas 5:30 ninggat panapon ning March 7. Kaybat po, paganaka po, magkulang ta na po kutkutan king sementeryo. Announcement niya ini. So, ita pong lumang, nung may kapasyal na ko sementeryo, ita pong lumang apartment ka rin, mialiwala forma, mialiwala size, lumanaw po, dakal ng bakante ka rin, palasak tayo po, at patalakad ng bayong apartment. Okay? Pero atin pa pong mapilan butol, makalibing ka rin. Kinuha mila po lagyo, linista mila, makaposla po kening opisina, pakilawe yula. Nung kamag-anak yo reni, or kakilala yula, pakisabi po, nakuwanan nala, batalang alipat keng bonery. Uling halos lampas no pong 5 years, tinansya 10 years, 40 years kareta. Kailangan talang ilipat bonery, ban kanita paggawa tamo pong bayong apartment king kakatamong sementeryo. Didilan ako pong pabulan mo po yung announcement tayo ni. Gusto nga lang mig-claim, karetang butol, ikami po mismo, magalang milang buklat, at malugod lang ilipat, balang gawan bulalo, balang ilipat keng bonery po, at karin mabindisyon na po. Kaya bedo po retang 80 botol na alang lagyo king sementeryo, nung wala pa pong mag-claim kareta, malugod mila pong magalang milang ikot-kot, banong misara, banong manahimik. Okay? So, deta mo po. Kay ba't nung atin ko pong kontrata, lumang kontrata king sementeryo, pakisadyayo po, palitan milang bayong kontrata. Palitan milangan pong bayong kontrata. So, nung ikitinopureta, talan niyo pa, keng tutuking aldo, gawata pong bayong kontrata, palitan mila rin, ala pong bayad. Basta palitan la, baka nita may bayo na po. Pota lanong pirma, lanong nakakiting makasulat karetang lumang kontrata. So, ita po. Ita mo po. So, dakal pong salamat kaya kayungan. Pasalamatan tala po rin kaya katamong cemetery board. Lalong-lalo na ikong nito,
na masipag bong manigobra king sementeryo tamo ngeni. Paki panalangin iyo po. Kita mo po, dakal pong dakal salamat kaya kayo nga. Talakad po para king, timpa pala metong. Maralas po babi ako report kaya kayo magkano la rin kolekta. Ngeni po, ay si pandang mamiekwenta din kaya katamong king opisina, ring talagang gagastosan tamo bulan-bulan, bay pumbalo no lang miraras din kolektayo. Neng kayo po, magumbirata ng aliwang pari para magmisa, babayaran tala po reta, 6,000 a month. Ing sweldo da po rin magobrata mo, Redines, di JC, kay mamabot yung pong 43,000 a month. Ing karing security guard tamo, 32,000 a month. Kuryente, may gita 10,000. Danom, may gita 3,000. Pamangan po, bistaman atin kem budget 7,000, magdepende kami mo po kem bibiyayo. Baning ay magagastos ining 7,000. Panulo ko, 3,500. Transportation allowance for 4,000. Keng telepono, may gitlibo. Kareng gagamitan tamo keng misa, hostya, alak, 1,005. Repairs and maintenance, 1,000. Office supplies, ang pong miyaliwang gastusan siya di mandalan. So, yung gastusan tamo po kaya tipisamban, bulan-bulan, mamabot ya pong may git dinalan 1,000. Ring kolekta tamo po balang Domingo, may git lamong 20,000. Time is 4, 80,000 yamo po. Pero eko po mag-complain, eko magpalimos, yapag mo po ining kwenta. Milalabas ta naman po. Kung maswelo ko po, milalabas ta mo keti Betis. O nang bangkanita, akit yung mo po, yung talagang pulayi na ning kakatamong finansya. Okay? Kaya ba't maumpisa niya po kayong Lunes, ining Columbari, at naku po kakuswelo, at nanokarakal ding pa-reserve. So tatanggap na kayo pong reservation para kening Columbaring gawan kening gulot. Ini pong sementeryo, mangailangan ta rin pondo, uling pagawatang bayong apartment. Bali po, ako man migaga na ka. Paano ko atintang gastusan para kareni po. Anya doon ko mo yung kaya kong panalangin, ang po yung kaya kong pamanintindi. Okay? So, dakala-dakal pong salamat kaya kaingan. Talakata po para kayong tauling panalangin at bendisyon. Para po king intensyon aning kaya katamong parokya, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sa blambabay, tuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, ngindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ulit ko po, retang ating kamag-anak na mete, karing apartment, at sula po ring lagyo, ketang arap opisina, pakisilipyo po, mangkanita akwatano po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kante mo rin. Halata pang assignment. Ing assignment tamo po ngini, simple yan. Gawa kong metong mayap adapat para king metong ataong eyuman kakilala o eyuman kanano-nano. Kaya po, mayap adapat. Siguro di na niya yung tinape or so pa niya kayong gagawa na kanyang kayo na pumbala. Ing Ginoo manatili kaya kayungan At kaya kante mo rin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at din kaya kong familia. Ing iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat King kaya kong pamanagon, mimingat ko po King Pamanuli. Good night po. Magkantatamo po ngayon dalit King Birhen. To you
Salamat po pala kang Clayton at aking barangay San Agustin keng dekorasyon kening altar tamo. Tamo po. Salamat po. Thank you po. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.